Helo, shwmai. Mrs Hallows dwi, and dwi'n dysgu'r cwrs Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. Hello there, I'm Mrs Hallows, and I teach the Health and Social Care and Childcare course. Fel y gwelwch, mae yna wybodaeth yma am y cwrs, ond yn fras, cwrs 2 flynedd TGAU yw hwn. As you can see, I've included information about the course, which is a 2-year GCSE course. Efallai eich bod yn meddwl pam City and Guilds. Wel, maent wedi ymuno ac y BAC i gynllunio cyrsiau TGAU Iechyd a Gofal yng Nghymru. So you might be wondering why City and Guilds. Well, they've got together with GCSE to create health and social care courses in Wales. Felly, mae'r cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygiad a gofal unigolyn drwy gylchred bywyd o adeg cynhedlu i oedolyn hŷn. So this course concentrates on the development and care of individuals throughout the life cycle, from the minute they are conceived to later adulthood. Mae'n edrych ar sut mae babi yn datblygu blentyn, a pa sgiliau maent yn datblygu, a sut maent yn tyfu a datblygu mewn i oedolyn. Ac yna beth sy'n digwydd pan maent yn cyrraedd yr adeg, pan maent yn hŷn a cael gwallt gwyn, wrinkles, gorfod cael sbectol a problem symud. It looks at how a baby develops into a toddler, what skills they develop, and how they grow and develop into adults. And then what happens during later adulthood, for instance, less mobility, wrinkles, eyesight problems, and hair turning white. Mae'r cwrs yn cael ei rannu i 2 uned, a mae'r gradd sengl rydym yn gwneud ym Mro 4. Uned 1 yn blwyddyn 10 ac uned 2 yn blwyddyn 11. The course is split into 2 units as we only do the single award in Mro 4. Unit 1 in Year 10 and Unit 2 in Year 11. Uned arholiad yw uned 1, ac rydym yn gweithio ar yr uned yma yn ystod blwyddyn 10. Mae'r gwaith yn cynnwys tyfiant a datblygiad dynol a pa ffactorau sy'n effeithio ar hyn. Unit 1 is the exam unit, and we work towards this during Year 10. The work includes growth development and what factors affect growth and development. Gwaith cwrs wedyn ym mlwyddyn 11 ac yma ceir 2 dasg. Year 11 is just coursework, and this includes 2 tasks. Task 1 yw gwaith ymchwil yn ymwneud â gwahanol gwasanaethau iechyd a gofal yn eich ardal. Enghraifft, meddygfa GP, ysbyty neu canolfan drop-in. Yn ogystal â ymchwilio i mewn i'r gwasanaethau, bydd angen edrych mewn i swyddi yn y sector yma a gweld beth yw ei rôl yn y gwasanaeth. Task 1 is researching different health and social care services in your area, so for example the GP surgery, local hospital or a drop-in centre. It also involves researching into 2 job roles that interest you. Task 2 is a health promotion that assesses your knowledge in promoting and maintaining health and well-being. Felly, os ydych jyst eisiau cefndir cyffredinol am iechyd a gofal plant, parhau i lefel A, neu mynd i'r byd gwaith, wel dyma'r cwrs i chi. So, if you just want a broad background in health and social care and childcare, or want to progress to A-level, or want to enter the world of work, this course is for you.